Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ni nakaliang jong ka kisi Southwest District no. Te halor ba ka jingdu no jumi ini long ini barai ini selfie lendok lang rin. Kini penpau itu si bakrau nomor ba. Ni semua ba kadai ka jingdu nong ka bakrau kan ya untang yang ni ke studio bunyi yang benale antara isu uranium. Rai nanta ki pajba ng Southwest District ba ju persya uranium bar kepang kantan kari di benreu. Ni semua ba kadai jingdu nong ka bakrau nomor ba. Kumbang itu ba lese ba kamnyar bang niok kum ini mei seperti mo iba la kentai ya ka 4 crore ka 4 crore ka ba nakalang UCL ka terwa syai beking kesam bat kani ka pen ibat habede bat kani ka jing ken ju kan orang berpesa ne miso ba ning kamnyar kantam kani ka juk ba mata bajang lap ni kan te kalong sya ka jing duk ko bakau no ka ni kum ka daj benro kantam habni don bene kun ni ki isu ka ba ninma ban compromise lanu banuru te handai wala kataru ulong ba ni don ka jing kerman ba wala ime ispilti la kladno ru handai ni don ka jing kerman mar ba ila long sya ita ino hikai bangin scam no ron tang yang makasang rengi iru ba naduk kikon kikse jongkaru ni ba kidan gaju kamansen nam kaban yang scam kata norem kata kalong ba kinumla bandi hakapisai kata kajingwan ni jungki baki gila ban ke baki gila ban da yala ka khandau ka siap khantam habdei berkani ka jinti ini marpo khandau bat ka ba kamso tanat susu habani phaiden sai ni me ispilti lendok langren galong ba nomar dang hak tayo bla dep ni da pois gitu bijakang ngi yo bla jingo nam ta jung kum kasang andai walai dan hapdang ka lesi nomar ba ka banjur ke sistem rehaba ni ya yo ban pensuo lo yo benyakran ban perkenal be isu uranium kalong ba tik idang kenal baik ban idang scan hiru no rembu te kalong ka kai ba tanat ban ni soban ong ba khanyar ba kilong kumi jumi lane ki khot de bro jumi ki bandan kumi nei skilti lendok langren iba kantai ya kaspa gajar ba kun basuk ban im hak ta yung trap ko i harai iperkat pat namta kalawai jong ki kun sil jongka namta kalawai jongka Southwest District ba jongka jelahi broi kani kalong ka ga bangi ku sang so bentuk nong so du nong skadai hajung syalai ladai dala akamur ba kum gibro ngida sokwa ba i dang don reng la pipi ba ka kartaru ka de kartai ba la kantamen mo la khandai posan khana kontrusnen be long ihaban lenyo reng so ban ong ba ki mati jongka ki long jing hikai nampa jungi kum kasang na namta ki padba jongka dongka than ba namta ki dokot jongka jai benriu ba kum no ngide ban scam ha kanorem ba kantam habde berkani ki isu uranium ka ba nginomla bane kran kumoi pat namara bade isu uranium hi nginomla bane kran kumoi ngwa ban ong kumoi rai kumbang lo ong em hi naklain ka sang ru ye ong em ba ni chmi lanti ba kumba ila ai ge hi kai ki khoni persa gi jongka bane ki persa kurun gi jongka ba ngi i ba maki ki scam konoren ai ge hi kai te ngi net scam ni kerman ba maki ki long kinong but pateng nam ta jing i bade bandri ban sumara khanda ko siap du jaka but hot ni so du nong be nak lang ni kanman bu blai try karat no thawru urna du kat ba kayin katen go jinki wa hap plan ki babun ki jing reng i ki jing scan gi noren ban ni scan ba nak lang ki longdin jong iru ki nadu ki kun ki seo ba ki scan ma kan noren kum ba ki scan menu por ba ina i rang don mesti kerman ki khon ki simtiru kin mi kerman ne kata nomor nilai ekran misalnya mangkapor nadu persakuren bu i bo yang scam ba kanorem kun ki don kun senrang kun khairu i ba ki scam kanorem ngangat ba ki hikai ni i bat kumbang ki 8 tahun ni por ba dap kolong ba maki kin ya scam kanorem nam ta bon persa nani ban yang ba kanorem ka ba ini yang ga nimdan kata gajing artaten hot kede nong renga soba ila hikai na kam ta ki kun siu bat khantam nam ta jingiru habde bat ka norin
But habide berkani scan tu kan orang kan kantam habide berkani isu orang ni. Domisiat kadon ke surau klau nomor ba kumba ang mene ngan shu itu pi menen gelong bahwa nak leng jungi nomor ni pois tu jaka nam ta penbiang ba khnang khamsuk ya kale cawan lasai ka ni tin nak leng ki dekat jungi na po ki si untuk lon circle dan dekat na po ki si sadia sen sego la pasang ni ban maramot la kalong bakak tiru tingi persang hi ban maramot re kadai bat ong lo kadai ga jaka ka bahasa iban jan tang na kadau ba nomor ba ku ngani pu pi kampat dan ya kalai ka school ru le se kadai tang maka ka school habang ipai di school ha ki jaka teng ya don trash phoying kumbadan kan ka snong do mesiat ru reng I bakidan badon artali ki school sare ke bosusi kalong had mesiat ka school kamdon nomor ba kadon school mensuaru la sya penduk no te hoj ni la persang benekran kermen ba hani next academic year kumut ba ni akalang jo sarkar kan pinjang dai ebe de ka boarding ru kamdon